ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Football Academy jong Bhaichung Bhutia, ka badon hapo ka Jela Haryana, Dangshen kala jiet yau Heprit, Banpliebok Kongjo, Ubashong basa hakashnong maulat ba, Maukenro CNRD block, Knang ba un yolat ban Pyntbit shushu yaladi, hakakam yalak kai football. Heprit Banpliebok udairu ubala yolat ban mi madan hagalempung yalak kai Baby League, kapala long hamadan pulo, hagis Snem bala dep, naka kenhun yalak kai kapala tip kerteng kum ka maulat ba United FC Hawks, haga under 11. Uniu Heprit ubadoni kasap yalak kai football, ulaya soy ya ka kontrak kaba Henriu Snem bat kani ka Football Academy ban Pyntbit yaladi. Bat hagani kasngi ublay jong ka khat sauterik urempang arajar arpuway ulami nalayeng ban lech ka Jela Haryana nakbenta ban sya Pyntbit hagani ka Football Academy. Hashwabo Heprit Banpliebok unmi nalayeng nakaliang jong ka shnong maulat ba kalapan ko buramru haga yeng sa jong u haga ba lasaki lang daw menteri jong katanat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jela uba bantay dor lengdo ubalong ru u MLA jong ka Maukenro constituency. Uba bantay dor lengdo ula ay ka sneng ka kraw bat iya kikintien kerku kerdo rengkat ka jingno senyang da kasong pisa kum ka jingyarap yaw ni Heprit. Hagani kasngi la sakhi langru da uba maron suting upada isordar jong ka shnong maulat ba kentup ya ki nongelam shnong lembat ki nongelam jong ka maulat Youth Welfare Organization ki balaino senyang ru da kasong pisa shauniu Heprit. Kaya ka pangadon nga kwa ipi manong ban kentiu si Shah ka sap ilakai ya ka than hibro ko way ka mga ibo ki kun samna jong ki hep ibarit jong ki don sapro tata tamba don kam kinang plila printi. Tebot na kamenar ko tatapat ko por bangayo manya do natilang manyarap yakini ki Baby League Club ki mission menta ang nagtay na po ka constituency jungi mission menta ni ka Baby League mo pelong na komiki football shot kalong bangay iya do tatapat kata kancing ya kemen bat ka nga ila jong kamat anu ki dap kalingo pagi kimi pangi kundo 10 umong ikong mentan kiwan support lagi jong ikut kani nga ditu ibi day kencing kala ka kami na kaya Jela jong mencuat ang rin mangingan itu ini gilila kaya po mga student nga head na san po mga student sa jong sing mo dawan nila kaya na po mga saksya bomban kan bi mentangi ay kaya ikon magkikiyo kami la kaya mga iba ka don ka school kalong ka potentiality ang dutata na mabenta magin yo ila kaya hakikrop ki bahe mencuat ang iba kilala kaya bat ka tin lapoy siya saksya bomban balik nomor mo syuhat na yero ila kaya Diyan, tinry mendapat ka por kelak-kelak ini kwa dilaphat lagi judi por manlit ya kai manisya menta namang iisi siya ba ibadan sak dan thong ka play kalak tinti today na takada mo pingaday way na di baso sarang tang ba na to constituency jongi menta nyo ang Shah select haki klop iba hep ke kani andai na kaliang dai ka sempat klasyum dia decision klasyum dia rai bangin phat hakani ka Academy ke Hambiang di magila bania nujor ngila bania perkhat ngila bania syong bania perkhat pa kum do siya ingin pa nakapenta kalaway banungyo ban penjana ini dengan next kam makani ka jinsdam bakani ka jiplela pinti jong konra kanlong ke jikku di kesan ko kanlong ke jikku di kesnong ka tha kanlong ke jikku di tha magiway lo tin bo ke manusa jong Banpliebok bakini isi siya bakat no mamanda la yo plela pinti ngiru di persang in tristong in le ai ba in long di kana ba tipsi nang mo la pa di naklian ka jonga kum unong mi khamat na so kaman ba next camp ba nabi bomwan covid nilala ba pelong ko na 50 juman o covid ta war cha ka na ini ki bro ya thul no den ringan kalian jonga ifi baba le ba tristong kenmal you play try kenra mo chocolate mo bu jidwa ma minit lama step mat kenmal i mei pa bat kawai ke bakong san hidai bat ko mo i bala ko mo long discipline ko mo i coach milay
haka jingya lanti kan itu pin second do jingya teng pin snow mga sale silian pin snow ba kadon kata ka jing bet silian kita ki ja kami la kanya ngala don benta bet kami kelia football nasional ngala long treasurer south Snem man itu di ngala don benta panilam state team ngala ilot ya kata ka jing long ka jing man wede kami la kaya po kari India kami jumi and gini ki bro lada pi ya bet kan snap ya bi lanti ko dai put baik kelenting ke bawah, buat trash hitam, boleh supply lah pilih. Basisin keski pinong keluar bertingsan. Mendai tangan bentakan konstitusi, mendai tangan bentakan state, tangan bentakan di India ini berokoi. Kata kata ibu ngikuat mo, amang ibu football bentakan, mendai sudah kami lek kai bersuelek beradat no. Mendai tangan tahu menginyo ikaman berbukian. Ada ke profesional, ketika lah tu yang lajang berbicara. Ngintip lah saya lagi sini, lapan pinjel lek kai nak India, tapi omong katakan dia cerita macam ni. Berkatakan dia burung. Bila kaya nak India, tapi wan nadu semet ni dia burung. Katakan dia bang kuat ni TV. Buat nak kalian jangan nang trash talk. Buat kini kita orang bah ingin persiap. Lada nila dan pelong biang mak. Ijin kata pero apa konstitusi joni mana benda stili.